Kaidamakta Bihari Rapudo LP of Tantoi, Assam Lapudo Tantoi, UP La Tantoi, do Brahmadi Furena di Kay LP Pahende. Pahma Totro, Monhina, foreign policy, Ekaduna, Hena, Luna, Logo never. I see state among state ama Sapuduna, Tunga level. I see the India Manungi cut the Lapudu cut the Bangladesh Kariawi. I see Bobudi, Yadu, I knew Pamjabadi, Brahmadiki, Aluga, Oziki, Brahmadiki, Moktamasika in Toribino, a Brahmagi Lapo, insurgency, public signal, pre moment or so behind up the team, but then how the volcano, put another team with the how free time with the casual hide up. See the Yetna Russia. I do already Bihar give me a manipur, Laga Manipur to hide up Lamunga of Native. Quite nobody. Jumna Koya economy, Koya state people a topimi, topa, a state Ram Lax, look at the Koi resource like Manipur, Sigmadi, indigenous or mission Chigi, resource like no our Nangani and high one ever. Quite density. Foreigners in the free Lahale, I do a free the Lahele, or Lamjum, occupied to Hole, the Kolo to Hole, must you give. Not nobody, Kayam, the government of Indiana, Kayam, Locotino, state government, Kayam, Locotino. I seen him more already. Must see the queen, the bidder, assume South Summer, the Pang opportunity, assume the brand Lowy, I don't know how's it. Quite knows the cow she did. As I can I could home minister na Hoziki, Lakadu River. Government say, Kay the Mokta Manipuda, popular government tumbling Libano, another Tamnuidorino, Hamatan the point, Katankum the Rabbi, and Kay the Mokta Tamduino. Government of Indiana, Kay the Mokta, Masilo Toki Bonogi, meaning say, a queen Pazasing, you come with the car way, politicians and come with the cover. Kay the Mokta say, popular government, the honorable state minister, who resigned to Halaga. Sakasi in suspension, Tamaki Marams Kaino, Manipur Parza Kanglabrava. Look at politicians in Kanglabrava. Kaino to Tamino. Law and order yadre. Law and order fail or red. Look at a house pumble yara roy. Having it motor Lotoki Vinci Parzaks in Kangavani. I do law order patterdi, Lotoki Vinci patterdi. Talk with me. I do a house common with the government. They'll talk even if a quick Bazamian comes here. I do the Marana, Moi, they'll talk even. I do the popular government Moga, Tamdo Shakano. Already, Hannibal loan orders to Manipur, Jimatic Sana, Yarabra, Moktam Jimmy Yarabra. Not the Gana, crisis in Lurabra. Not the Raga 2027, the Lakadar Assembly election, the equation so any. I don't see raw other power put away in the Bida, equi party interest, the Kairani. I don't see government from the Bia day, popular government from the Bia day. Had walker on the get from the Vira. Sing Bakui Pazana, quick Kangmasang, Launa politicians in opposition or link Launa between to my money. Good, Pazas in the Kangabri, I don't know. Kay the more Toki, Kay the more how could we know? High with the queen in the seva. Not to be the Mapam Kang the Vida, a good Pazasing Joe. How could the Badi allow support over? Not the no talk of the Badi have this support over. Kaiginova. Kaiginova. Machine never could confusion at least. I see the Yadabadi Yadre, Yabadi Yare, Yaki the Moti Yarino. Kaino Yadino. Can I work on a popular government Pami and Laukanda, a coach of Pami and a Pazasing Laure. Look at Popular government and Roy, Piata with them near Miazum Piata with him higher. Already, Kagai no quickie stain. Kagai no quickie what's up. Nakadurishi. I do already, Asina who's like over popular government city, law and order pattern so Tange, I had about 2027 elections, a quick party, Sigi, Mokta, Shoyakadore. I do not, I topo udre. Come any kind of say Udre, no other part of so Udre, basically Tungi election not upon a metam the Bia day. Anytime Tonka Cabinete, I do not Tamia have the late, no more coming the Tamokani. Government of Indiana, the same home minister, but she did law order Yaroi,
horiba pulak mase aduga crisis talk is solution later di khoi government popular government tham khiroi habse honorable home minister gi wasak ado nga adi law order later faudi saka thambadi kana roi habse Meibon dalak chege oza akhigi phongdorai ba akhigi hengang mandal BJP hengang mandal gi phongdor pawfam da line ama khak yawai masi akhigi former CLP leader Okram Ibobi former chief minister akhigi Okram Ibobi na phongdo ki pawfam singsa akhigi fam pining mana ngauraba haidi mi amagi joral mal hawa khong ko phongdo ki masida laksani ba poti akhigi any form akhigi chief minister bu airo form pam da badi kanam ta leiroi dubu form pam ba se akhigi matang matam haiba ama khak su lei but akhigi hojike leri ba situations da present crisis su lei bane masida akhigi form munna bagi smaina akhigi keni awai khum tawna ba aduga smaina hunaraga leibigi pose ase right time oibran jagana kok sungchinara kan da usigi present situation present crisis da akhigi resolve tawna ba kok sungchinara kan da kamai tor normal si prakani haibigi pochida wakal thadabana phatabra kamai thamini ngoza mase koina di hariba do koi sum general view da yeng se ba koi ngang do si BJP gi interest natte congress interest natte manipur gi interest da yeng mum tum da hojik leriba situation haibida tare situation asida from sip minister from se yam hongna aduga sim sir from se maram sadna pangpan panba pungpam pamba si ekhoi prajamyam di pamde yamna hojiki sim sir oiningba oiningdaba amada blame piba piningdaba hoji hariba sim minister hojikta toki basisu masu oining na basi ai hanagi sim ex sim minister bubisu hulongsa phangni politics tadi pam dabli kana leite na khale hoji congress ki CLP leader oiriba ibu bisu pamongoni mana ningjaba mana tawningba hojiki situation sida apamba aina simsa oiramnagadi ko sumai tawba pami sumai tawro ari phani habagi tawningba gi su ma feel torongoni aba aduga hojik tokiba su simsa ro thopire mana resign tokibani aduda ma sumu oining longoni habse aina thajai adudi asida hunnabagi mathau ta deba adu hojik daka oisidi chief minister se adu farena ina sum general view di yenge haidi ba manipur gi situation je kana oiraga chief minister oira kan sida ingna tapla leba state ado kana oira kan oige de geba honorable hanagi congress ki ibu bina oiraga ingna tapna oigidra hojik tokiba honorable hana uramba NBN sina oiraga buga ingna tapna legidra hapsi मुखुना हाइदस प्रजाना खंगेबा प्रजासिन लोम उरबनी अफफत लोम उरबनी अदुना मसिगी ब्रेम गेम सनैसिदा मसिना तापदि मखोय मणिपुर होय ब्रेम गेम सनलेबा अदो लीडरशिप की मतांदा येतनरिबा पाम पाम हुनरिबा म्यामसे मणिपुर गी ओइना अपुंबगी ओइना यमम तंदा मोय लीडरशिप की फिट ओइदे न को लौसेबका कइगिनो मसे सरकार मा रूल तौबा state ama rule to ba se afuba leadership quality leiba angang sin ngang da ba ahan sin ngang da ba chuiron to da ba chuiron to rui da ba haiba makak lei aduna adu ngang ni ba sakli ba punma ase masa masa na ngang ni ba du public sing se moi bu just to ga da ba mi lei ha se moi kawoi da ba ne ba hojik ex chief minister ibobina ma lak haijasnu ma haiba afuba fatta punma tawramba tawrumdaba punama public singsina judgment yenglibani aduga hojik handa khakta tokiba NBN asina mana tawramba singsu afafatta miyamse mana di fai haramosu public singna fatram dadi fatte na public sing lawduri ne bako adu tawriba punama ase sum yamba dadi aina public manwa wen haragadi hojik manipur da situation sida sahi rising asuk lepa itihas ki lerakhraba aduga khoi sehi trek khuntak pa dinatana atopa singumba awa ta dabni adu masigumba thorpa habse manipur gi leibakta state sida singumba awa ta raba pu situation la pasidi akhoi matam da halaman sing haibele ningthau bu phatraba ma gi leibaki praja wa nangi ai adudi masi chumbra chumdabra thaini gi halaman sing hairme ko मागी लेबाक से फव फटबा अदुगा
rule toriba adu makha lom leba ningthau farak tedi parja wa basum sana tabani parja phatta basing dudi ningthau duna phanaba ki ramjing yae ba ko adu ning haiba ningthau duna farak ta kan se di ai parja sing jing ngawe ba aduna masi se hoi leibo hunnariba amad onarba leadership patang da su hunnar ba sidi aidi yamno asing mowa si situation si tangang ningde aduna hojik sidi hojik asidi koi ex ki ibobi gi khak tunatna moi congress ki sho idea share robo daka oi the bjp sho daka oi moi khak tunatna atopa party regional party sing leiri aduga masi sing sigi sho aphoba suggestion loraga masi da situation control tona bagi leiri ba si government of india da kamai na to ni haban tumda chongsin naraga ngang na da matam sida ai khoi congress na bjp hunba aduga bjp na congress hunba asigi ani mark da sum hunna lega government of india gi akhoi da paikha ka da punama tawbining ba punama madu akhoi kano gi hojik si moina hojik meitei ga kanglup ani ga haitari ko kanglup ani gi communion crash sibu bjp ni to holibra o congress na to hombra mabani to hombo radi hunna bioba masi kana to ino BJP na hawama gadi BJP na tawambani di BJP da miyam chungsil ka hai bi hai congress to bani congress ta chungsil hai bi hai masi issue siu kanan to bi riu no ba adu gadi masi to bi ri ba bun mak se issue mo oire adu gadi kamai na koi solution la ka de gi ha rom da ai di thamningi amanasu masi se ai di aham barang thamjning mudi ai koi masen da akhoi masenda manipur da leiba manipur bu nusi jaba political party sing social organization sing amamag hunari ba phau sidi akhoi leadership ki quality leida ba ngakane loje leiraba hoji bjp da matik chaba manipur gi damakta lamjing bi arba leader leredi thopiro aduga congress su manipur gi opposition lai su manipur gi damakta lamjing badi yaeba lo ring pai da nateba mi de khoi daka oise mi do अरे थोपीरो कांग्रेस थोपीरो ngam aduga BJP su thopiro ba kanal thopiro ba aduma ne toroga manipur parja si thajan biu aduga kaman amaga agenda am ko toroga manipur si dismai to budabni na policy aphoba to puthoro ba parja myam support uji ge ba aduna tabi da aigi magi hojing matam sidabu man simsa oinimi ngangjabani mazu simsa power pamdi ngangjabani asigum hunma matam na ten lojage maram de general beauty pijabani ko public moina manipur public moina asigum se khuraka topio masina tokta taragadi tungda manipur se afaba sura lawai afaba lawai aduna masi amagi leadership ta ago thajan na hunari faudi manipur gi future de lairi ko madugumba hunari congress na hulasu bjp na hulasu hunari ba mido madu manipur gi damakta matik sa da group ni masi gumwa se parjane infam thokte aduna achumba leadership to kana nu sumthom tunda manipur parja purma ase support to kan ne aham round thamji okay bigre khoi gi husiki leri ba matam sida khoi gi hunaraga leibagi matam natte khoi gi kamai tawdana manipur gi idea of manipur se kaihandana thamnabagi damakta khoi kong chukchinabagi matam ni hunabagi matam natte habo yamna fazo wafam ni ozana thambi se oza se Meibon dalak chege adugo union home minister di itatna manipur da normalcy tapna hanjale manipur da violence sopa leite maroina khoi gi thajana ba mangkhriba community ani maite amadi kuki ani sigi marakta thajana ba mangkhriba singse khoi gi NGO sing amadi government RSS myam pulla kana khoi gi masigi thajana ba hanjalakna bagi potse damak locally have inau no new Indian Express da mana pikiba interview am ta so phongdo ki basale but aduga nakalamarom da khoi gi manipur da president's role thamai ba se khoi gi lakadori ba August ki that 13 da di khoi gi tha taruk chana phaga dorabani adu makha sangda da 6 months amo extend tawdori brana tragana August 12 ki manung sida khoi popular government ama sema ngamgadra habis question jeuji praja singna hangninga ga leiba potam khoksu leibani adubu praja singna popular government sema pami adubu union home minister na phongdo ki boafam dadi manipur gi leiba khoi gi crisis se hana resolve tawdri phawbadi khoi gi popular government am sema gi matang se khoi khana ba leite habagi post phongdo ki bisu leibani oza kamai thamini koina hoji ki khoi gi home minister na hakiba khoi gi normalcy lakpa lakta ba haibse aduga hoji ki masi normalcy lakpa
the lakte na ma dim lei ai ko lai normal secret lai adu ekhoi na hoji pamisi honorable home minister masa mak na hoji ki normal si lakti for the government formation ki tobo to da habiti man le ku da bani adu hoji ekhoi na yengu ya psidi ekhoi hoji ki situation sida ekhoi normal si lakta lahan gidaba kana lahan gidaba no lahal loidaba kana lahal loidaba no masi sine ko ni memor we ko yeng gidaba side akoi gi hoji ki situation honorable si home minister na hari ba punama ase akoi normal si lahal ga di mayum makai idps sing si mayum do hanjin ba bini aduga hoji ki fabricated house saba sada ba chi unnecessary da mafam cha da mafam da pakro sa lising amma ani thadara ka maduna manipur da peace lakadab natte aikoina pamisidi hako government indiana ta seng na manipur sibu ingna tam leisno haragadi idps sing se example aina umda hajege ba hojik leiba solution ji lak ange haragadi so sampurda atopada pa crore sing mathada muta government na sabani hebio ba government na hariba displaced person sing so sampurda ge phanda leiba myam se handin biana bana yam pikpa sawunati government na silaga yung ghar sabiro madu sabada kanani yeraki yengo aduga moye digi selakhi ba myamsu adusu kanani yeki yengo asiga mo famda pala hum de yum orsnu manga gi yum dosnu sabasi hobiyo ba just de impam nu sabudu na de aduga hoji ben me hoji ki akhoi gi area makada fabricated house hapu de so hoji leiba solutions la kani hen thajide aduna mafam da sabiro adu hanjimbiro dugo cookie singju infan de sengki ba ko mai makai ka tukai ba cookie belere marsu inga tanu pusimbiro adu gadi masigi mathau kana to udu no habu central government ministry of home affairs ni maduna masigi hotna drifau sidi paisa crore sing pi asumudu oiroi aduna masi paisa lising thada ba supudi asida mangda bo oiragadi mangi basi ekhoi ure thajagi paisa myam mangki adu supudi hai bo sigedo amore da ekhoi sina matai singi yung kya mang takre cookie sing mang takre asi yingbiro adu sasampuda sina matai singi yung mang takre adu da ekhoi di government policy da masi satabi aden oda mo thopio thopi kanda ta sen government of india na madu institute of tadi cookie sing wa ngang weba adu bu ekhoi sina matai sing khatna interest ni sarurgadi wa thokne ba adu di government na sabani kay gidamakta moy sakhiba myam se hanjinna bagi moy su hanjinna bagi haina government india home ministry order tho agadi cookie sing su wa ngang weba aduna infan su masi se cookie sing gi mang ta khiba myam se mai makai leibsina le hanjin lasnu kay mo sakhiba myam mai thado khiba tugai khiba myam su ekoi si su cookie sing je semane na order thopio adu tho kan khak da thamoi sengba sengdawan la ani number 1 number 2 dena ke no habo boji ke leiba situation na sida ekoi na thamjani madi ekoi manu obedi ekoi solution lakpuduni ai point ai oji ke oyani thangmi ka jo ka sai hangkiba maru oiba ekoi da seit na bam khaleba ilp gi issue ai ga do su matan ekitang point ka thamjage ba su haiba si kaino su hai su da masi issue ga hoji leiba conflict siga su ga mari ngangna ri mi amse kai da makta kana ko makhan hairi cookie singa india government ga lan to draga kai gi da makta su thamni no hai number 1 masi da confusion chaloi seba su hai mi kamna da banate mi hat pa hana da banate hat ringai da hat na ba kamna ringai da kamna da na ba hai basi precaution lo ba hai masi government ga terrorist singsiga to insurgency singsiga tongna do ren khangledi tongna dingeda control to budo madu afabo policy ne ko lo seba number 1 do su madu kamna ba khaptana su to gudam ni su leite ba government policy se khanglegedi khangdingai kamna bin tuamani khangnaragedi madu kamna dingeda nakoi ga understanding leisi ko ana thamgradi madu afabo amani khongthang mani ne ko accept to se aduga kana gumba india da kapsin na pa security singa kamna gasu madusu da ka wari kamna kre adubu mathang ta na kamna na ba na su je sisfra ro thokna ri de na ko do asigu mo policy si di amo oire akon ba government ahan ba government la akon la po government adu na te asidi government policy ne ko government party me sing sum sogar sa ba ni aina si haini aduga
ILP se ILP se uji lok te hap ai matam da haram bani madum tam da hablam de ngam de ka oidi ILP se kaino ILP se kaino India aina pamadi ILP se di only uji chatna se di India manungi state magi lansin na bagi khakta oina uweba ai khoi gi pami se di Manipur Prajan pami se di maduna teba foreigner madudi hena lubadi foreigner free movement to ise machine ko step to desi insurgency si free movement kai gamta bihari rapudo ILP ya tanthoi assam la tumo tanthoi UP la tanthoi do brahma di foreigner di kai gi ILP pahende pahen ma thotro mon hena foreign policy act aduna hena luna logudabneba asi state ama chapuduna tunga leba asi di India manungi khakta lapudu khakta ni adu Bangladesh khali yawi asi gumbo budi ya idu aini pamjabadi Burma digi aduga ojiki Burma de kai gi mukta masi kai toribno Burma gi lapu insurgency mya public singya free movement olaga somdra Bihar lapu thingudun haraudi bakaino foreign lapu thingudi haraudu free thajim budi kashu haida pi sidi yetna ro sheba adu di Bihar gi mina Manipur la aga Manipur gi thubai da lamun ga da natte ba khwai budi chumna khoi gi economy da khoi da state people sira atope mi topa state gi ram lakse la ge khoi resource lai to Manipur sig mari khoi indigenous ori ba mi sing gi resource lai to no awa thang nang na ga ni na hai wa ne ba khwai danger di foreigner sing the free la hale aduga free da le hale wa lam chu mo ko pa to hale do kho lo to hale masi gi nak na budi kai gi do government of India na kai gi lo khotino state government kai do lo khotino asini mo go bidi masi da koi na yeng da bi da asum sau sam ma da panga ngam bu den ti ai sum da bran lowi aduna hauji kwai lo ji da ka wi shi di asai kanogi ai khoi gi home minister na hoji ki la kaduri ba government se kai da makta Manipur da popular government thamning libeno anataka thamnoi dori no hai mata de point katang thamdara ga ane kai gi da makta thamdoi no government of India na kai gi da makta masilo thokki bino gi meaning se ekhoi parja sing si khangba da ka oi politician sing khangba da ka kai gi da makta masi popular government gi honorable chief minister si resign ta holaga sarkar se inhibit suspension thamma gi maram kai no Manipur parja khangla braba duga politician sing khangla braba kai gi da makta thamni no law and order yadre law and order fail oire aduga ekoi house se phambal yara roi haibi gi mokto lokthokhi bini si parjak sing khangga da bani adu law order phatradi lokthokhi bi si phatradi lokthokhi ba summi aduga house phamang amoi da government jina lokthokhi bini si ekoi parja myam khangje ba adugi maramna moi lokthokhi bini adu popular government moga thamdo se kai no adu haibi law and order se mini podo ji matik sana yara bra mok thamji mi yara bra natraga hojiki crisis lorabra natraga 2027 da lakador assembly election da ekoi position so ani aduna masi law order phabo phataba yengda bida ekoi party ki interest da kairani aduna masi government thamdabiya de popular government thamdabiya de haibo kharo ni ki thamdoira singba koi parjana koi khangma changyaba launa ri politician sing opposition ruling ka launa biduna tongmani do parja sing khangdabri aduna kai demo lo thokki kai demo hakdo bino haibudo koi naina seba nat bida mafam ran khangdo bida ekoi parja sing chu hakdo bari lawa support tawa natagana lo thokda bari haibudo support tawa kai gino machine ne koi confusion chali se asidani yadabadi yadre yabadi yare yakai demo yari no kai demo yadri no ha kana wakana popular government pami law kanda ekoi chu pami en parja sing mu law re luga popular government le bian me roi pya thangudam ne myam jum pya thangudi mai re adu kagai deno khoi gi stand kai deno khoi gi whatsapp nga ka doi si adu ore ga ti asina huji lakda ba popular government si di law and order phat su thamge ai di 2027 elections da ekoi party si gi jomta soyak ka dore aduna ai atopo udre kamu ani khana basa I udre law and order phat su I udre bisi di koi
tungi election nak apun na mi tham de bia de any time tham ki buta ka bi leite aduna tham ya ro ha di leite dungu tham ni tham bakani ke ko ba si government of India na ta seng home ministry na masi di law and order ya roi hori bo polop masi aduga crisis talk is solution later di khoi government popular government tham ki roi ha bi honorable home minister ki whatsapp ado nga adi law order later for di saka tham di kana roi ha bi se ai thum de okay ai lo